Mentara sengi ke arpon rio teri unai wing, Presiden jong ke Shillong Sports Association SSE, uba SK Sun, lempat kindong kit kam, kila penlong ke jing jurep ke Madan first ground, ban bishar ke jing yait ki kam balasna pen bahaya ka. Ke jing jurep kala long kumno ban prestet ke kam, kenang ban yo ban Ïalehkai ke jing Ïalehkai ke SSE, nadu la syamsnem uarjar arpo. Lasnai ke ni ke Madan, da nala na pedeng jong ke Madan, ban narut, kenang bakan numlang ban hadin balapan biang ke Madan, an satung pada ki pelang selia ne ban warra nabar. Habakran sekilat patai kubor ba SK Sun ubaderu UMLA kamau plang bot unong Ïalehkai football berem shua usnam syajar kandai sepak kandai pun rio bot utrai jong karang dajit United Football Club ulong bagajingon pek menta kasengi kolong ban penbahai kamadan Ïalehkai ban ban pensted igi kam kat kum kajing itu uba SK Sun labu thong bala kumnu la syamsnam ho arjar arpau anla ban Ïalehkai no igi jing Ïalehkai ke SSA hakani kamadan nomor ba kumba kolong menta la Ïalehkai hamadan JN Stadium jong tanat Ïalehkai ke jela kabasim da kador kabaram hadu unri hojar tengka ka bai jing Ïalehkai bat ke SSA klai kendu jing e bah kalong pen bah ya ka playing surface jong kani ka first ground ngan situ ti nga di player football prosperi di player football ubakaru di player football tamba upenya ya ka arima ka tupor te hak tu ka poru ka madan ni ka bahaba te kinong pikali na ya kensho ti ngadon ki clips ka ba ngalatan nang ni ngan sa pen ti an sa adu pen right ba Pynïoh man ni te anre ka playing surface kam dalong babado kata sil burok away ngilai trash tom man penlong kam ya kani bat nginget scam ru ba ka target bangibu mangi bal shamsnem kani kadlong ka jaka ka bangin penlong no ya ka first division mai Ïalehkai yang ni bat kumba fi menta kani ka lighting system ru kambiang ngihap man bujeli kini ke lighting system ro bat ngangit snem la syam snem kamut 2020 ngilala ban le na ka benta kini kamadan namar kalong podon kam iki kena samla ki jongi ki ba aspire ban nang kiu sejrong ha ki babun ki benta lemba kini ka jing Ïalehkai football ka ba Shillong Sport Association ka ju penyelia ka bagi kon ka Shillong Premier League ka jongi Lection nong kendong pinlap ba kani kamadan kasniu sispa sya bania ka jaka sport nong kendong tenrai ka first ground kalong ka target jungi ban penbahai ka playing surface bat hadin ka tapat banwat kilat kilenti ban pendep ya kini ki artili ki wing nang ta kani ka auditorium kani ka gallery mentang ila dapti kinala nomor mensua amdon nala ila dapti kinala mentala biang ta insa aino sa ki mau bentap na jerong ki slap menyikot kian pareng bat lembai kitu ki slap hadin ngin chip ya kan kondo ngin bu ki mau ngedap bu ki mau ngin bu ki siap bat pandala dap penbiang ya ke level ngin wan ra natural grass carpet grass ban ina jerong bat keni kan selong ka weni ki madan ka ba biang ba Ïalehkai naga benta kini ki kena samla ki jongi ki ba aspire nang ni ban mi khmat pat ya kejela ban mi khmat ya ki ai league club befair ki ISL club befair pat kumju ro ban long kum kata karensan bekin yo ban Ïalehkai na kari ro kumju ngim pat don ka natural amin ka total cost marbelai umbak long menta ngilatrei da kabor jong ka Shillong Sport Association kat bangi don ai ngi pendut mo kat bangi don ai ngi nang pendut mangi khmi len tiro bangin pendep nomor beli ngi datang ting bangin pendep ya kini ngidon arngut laingut sangut sangut barok ke badon ke mensiam ban yo nok kuluit mensiam hadu bangin dala man pendep ngin saya pek pat hadin dala dep nang ni ngin saya wat ye kijlat jingerap na ke state government menyerap ya kini ke jengnut ke bangila pendut nak menta kini ke madan sino ya Shillong Sport ri wajar ciki na ke Shillong Sport kan yo bisa namar kembali fi menta kinong pikai chete du undon chu dan nang yo ban pelong hang ni kinong pikai ki bun nei chete kinong pikai kemdon haba kinong pikai kemdon nginlum pisana Henry ka charge and wajar hisun charge ya ka yu ha ka ching sisha ka dei ka kamram jong ka sport department ban ai ka ketika diang ka ketika mon ya ka Shillong Sport Association ka bala wanra shibun ba ki player ki bami nang ni ban Ïalehkai na ki club repair jong kari India